Ka Office Junggu Public Health Engineering Mokruat Division mentakas ngi kala penlong ya ka program man pen keburam ya ki artili kishnong ki belayo ya ka kusnam halor ka Swachh Sarvekshan Gramin Arjar Arpulai kata ya kishnong nonglang bat kishnong lang tor ha kejingelang kebala penlong ha ka hall jong u executive engineer PHE Mokruat Division Southwest Khas Hills District ha kene kesngi lai don lang uba LT Taryang Additional Deputy Commissioner but Project Director jongka DRDA Southwest Khas Hills District. Ba S Marwen MCS Block Development Officer jongka Ranikor CNRD Block, ba S Karbeteng Sub Inspector of School, ba I Karbudan Subdivisional Officer jongka PHE Mokruat Division. Hagane kesngi la yoru ke jengruai kerpang na kekong lap diang nong siet. Sini yang keren cuma mereka kalau kongsan dia ada cuma macam kod, kini ada program sosial launch dan Government of India ada kalau kita toolkit, mo, kalau check, ya kiki baru kita layar kalau dia macam kod, jangka, jadi senang tahu apa India itu apa. But kalau dia berni yang dia Southwest Khas Hills, kalau kita ni nak dan kita macam terang malam bagi yo saya dia dari ni pai thambut ni sinong ki adam ni pai thara kadang dia cikut dia ka kadang culture joni kajidu na joni india kali istana ka reporting berkata from snai report ting kamna ka joni dia yang update update scheme kiya adalah job kom project director ni ba warna kalian coba MGNRTS dan Sispasmi, mo, ibu kan pengen apa sih nah di district. Kemudian nak kalian coba department of PHE lah, cover lah Cambodia, kemudian Cambodia plus. But ni kemudian bah orang kami kita kiri di pertama. Ini kerja Cambodia ketika Cambodia proses orang continuous penyiapan yang ada, bagian tiba-tiba kita ni Ilongin di berbagai kami yang berperkara di pernah kibiar itu di Islam. But apa ini berkata yang kami kini kami apa district ini sukukan dengan apa kerja dalam jadi servis lesing salah no penlaunch dan ini mereka apa mau korban kami ini berkata mentak semua mau korban cuma ada kebetulan lepas skim PMAGY dengan NRGS launch non yang mereka kerjakan dengan tenure belum khantam yang senang makorban cuma dah senang ikhlas kita bakul ke bangun berpakai buat ini asmi kalau ni hamil niscaya ni jadi keliling makin skim berayap berayap di sokar hangi bangin le kata orang decentralized ini jaga tenure kata orang bahkan konsentrasi dalam tanah boleh jaga deh. Andai cakap pada lesing lawan, ikut dia Islam. Kalau berkumpul lah kuman mereka macam ni kita Islam, kita Islam apa tu Islam ni pun. Orang tak kamu macam ni berkata dulu dia kan, jika kita dia kumpulnya kerana kita harus aktif, pernah approve kita program apa PhD, education CNRD, pada UWI department. Gua penduduk yang nyut apa berthek caklia seni sepo surau segi sengkil ni kepak we kisno pengen ni signboard ko mari jule kham tam hati di jaga atau bayi bagi boleh diju bread ini dia but support ni kam ai lembaga MGNRTS kat kumpulan direct di Deputy Commissioner juga kenapa kanwara ini dalam Jing Shangkut berkata menurut di
kini nak jin jar sosial atau tak kasih. Ada ni kita nak bukti nak studi nak buat program di sebagai ayat TV asyik zaman pada polisi pun pernah kita poin yang buat, pada congratulate kini di ahli Islam kita poin yang sini untuk baca ini awak polisi asal. Keadaan lupa lalu saya mengajarkan Rio about Ministry of Housing and Urban Affairs kalau sedang mencari akan kita sekarang dia ni dan ya buat skripsi banyak laju ketua bisa juga ni laju penelun di bawah dengan SBM Swasth Bharat Mission Swasth Bharat Mission di program di bawah kita dikhulah wanita berkompan berkhusus dan ada juga semua tahu. Ni sekarang sibuk mengira lembah banyak penduduk kemudian beberapa kali kerja penduduk kan player di jumlah kat ni jadi 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 dengan kamu bagian semua kot ialah kejong di Indonesia pun ialah nasional katau nomor kapur kalapala kapur pemerintah kipriu kikuslai kuno banyo yang kapal mereka kapur mentah mereka kipriu kikuslai kuno ban bread yang kebelah pau kecuali kalapala hadis jaga berkapsar lagi menghafal area kadang kejing kikuslai kinyut kilanan bon hadis nala kirut tapi kita langsung kelas lang si kelas bagi plastik. Tapi gini kalau sini kejingkan ini plastik kita berkira tapi ya kata di kebaru jadi makasih nyaman perkan. Kumno bagi ni alom ni gitu bagi ni berat gitu bagi sama bagi dulu kiwa ini dengan pokok. Ni sudah maksud bahwa itu iba pilih dia bagas nama kuat kalau siapnya jam dan beliau akan cakap hajar. Tengah kerkat ini kita kisnang iba ya dan namun kita baginya perkat ini kita keren kita bibit kita isu kita lagi kenya sedang apanya perkat kamu baginya cenderungnya berdiri Nawar sampai ke luar andala pun andala pun kiye kisam teka sami ka jengkali ba cekai ba anamyo sebaca ban ini kemata ka padang pau baca te diranggal tala ki baginya perkan ban ngalai basakar ni proy ban ai ke berpri gela nanti ban ai ke ngerap ban bahai di jaga lakidan lada kita di jaga ban baginya berat begini tak siapa lebih nak yang sekarang orang kalau berhenti banyak perintah berhenti banyak berbahaya di jaga kemudian berpay di sorok lani yang dia berjungkir bagi izin berbahaya di jaga hanya apa sampai sekarang ini nila yo yang katakan bagi angka ODF Open Defecation Free bagaimana yang kita kena nanti beliau di balik pankara segi lo kiwa segi cloud tetap nanti kerpong dia menapsu buat komisia nanti show juga dan dia nanti tambah kerpong report komisia kalau baru mungkin balik SBM lala manisna pankara yang diberi mungkin show kita diberi juga lihat dia kita kena segi dua dua. Marba kani kacing ni kurumar segi dua segi nala segi kepentingan dia orang ini bat diberi kisah yang berjumpa kolera kisah yang berjumpa kolera di kata mereka di koridor tidak ada apa di umpang di jabo dia nak apa ni bat diberi kilit bathar Ini rapor ini juga kita bahasa macam hal tu baca kini objek kini persya, kini permintaan kepada bau baca ada bang guna yang kesan
kabaran guna kita ki nong song dang la wan yo kasih kata yo. Tapi kita di berkat di mana dulu ta na muda kalway salam. Nawar hadir ni sih kau atau sunan itu kasih kasih kalau long kaba kasih kendo orang kaba kumpul kaba kabaran dor sebab bagi beliau kita terus sebab wajib pun. Saya cuma kengkelalong kembali kini mar di bawah dan dor di bawah mungkin. Jadi kita ngini benar kata kita orang zero waste buat enam sukan menolak mar kaba yang secret baru kalau spa baru kamar bagi na ini spa itu kejual kerja kalau spa mar break nio ai kisnya dah itu di jumpa bagi lah tamu ko kita masih jalan banyak plastik tu di dalam di bat lalu jumpa ini kita kini menikah posnong ini karena belum bagi ini ban bread rumah ini belum sejak tambah hawa kesulitan salah dan kami ban berkelapisan ini Menteri Jangka Senang Nong Lang Bahap Papua Southwest Social District Pahu ya kerja dokumen hai berdaya berkena kesli hakapan nakalian jangka office jangka PHE kila kuat yang ini hakapan kila pengkup kila ai kanam kaburam nak bentar jungi ke awat nak bentar jungi hakapan kila yok ya kena Swachh Bharat Gramin hakapan nakalian jangka po nani nak po office PHE kila ai ya ka awat hak bakani ka awat kamtere tang jong ka blok makurat ke jongi henry jong ka district ki untuk lang berarti di blok hak ba hadin makila jit nakaliang jong ka office ba kila sya select ini tum kasnong nong lang ka bawan hakmat hak bede bat kani ke jing peniyat ya kani ka Swachh Bharat Gramin te nakaliang jongi kum kasnong hak jing persyang halaki jong ki bot ki barit ni julek pun ki kam hak bede bat kane apni kong kade kawe hak bangi don ni ka WWSC hak ba kade ka WWSC ka ditray ko di pe kerpang nak benta ki jing ade hak bede bat khut ka suba hapo snong ko thau te lang ba jong kane ka WWSC ka badon hapo snong ilayo hak bat pentray ya ki skim ki prepare ki bang yo lang ba jong ka sarkar bat kum juru wat ya ki ki bompat yo skim ru ni persyang ban thau kila kelenti khamtam hwede bat kan ni ban like na kan ka open defecation free ka ba ong ba ilek sebar pathar ya ka bang ila sedang ong ba jong ko WWSC bat kan ni kala job haduk kini kisni ba mentang in don syuk kum kita bat ka ba singo kumen ya ka ba ni kum ka snong ka ba hwede bat kan ni ka benta ka ju don ru ka jing peniat ba naklen jong ka snong kinu ki bumut basna yeng la kita dek ki bahabar ne kuno ki bam wat hit jaka ko snong jomi hasubat kin sna ya ka yeng kap sna shwa ya ka pan kana nang bakan like na ka jing le jakya ka bede bat kanin makan ka jing le jakya kan walwa e sipun ki jing du nong la ki jing jenjar ha ka imlang lang kam tam ha ki nong snong ki jomi ki kata ka dei ko we ka bentai ya ka bangila ya mat maka ka wa apa ka dei ka bangila peniak itu ya kan sna ya kini di compost pit tiba di compost pit tiba long ni pendon kam baya ka jaklia ka bumi napo ying ru nila sna ka jaka ka ba long ban drain no long ba ka jing arab jong ka SPM king la pentre kam ya kita ko sinong parla jan baro ki long ying tiba la yo ya kan ne bat kidang don ru sakatu ka ne namar ba ini ki badang sinaying thamai hakini ki sinem ki bamenta kemud bah bidang sakut te hendrai wat lakataru nakaliang jong pitung siau ban ai ke jing yaro ya ki nong snong po jong snong ya ka bakilala hakaban sim daladihi ya jingkit kli ban sinai nuksa nakaliang jong kaneka SBM hakaba ai gitu ki compost pit kala long sisya ka jingkerku ya ka snong ka thau te kalong ru ke jing metoy hakabagi lalai nah ki jing pang tiba kensiala ni kibakan rei ha kamtam ka pri ju kia te kitu hi kilonging kila sim no ke jingkit na ka benta ban kriya ban sna daladihi te kata ka de ka ba ar ka ba khadu ya ka ba na kalian jongi kum ka sinong nila
ibu ru ia ki yeng hakabangi hapman kya ia ki ini ki jaklia ki bami na kamera set ki jongi hakaba in separate no laka jongi ka bopuut bat kani ru karang kambuna ha bade bat kinong sunong bat sutu ya kani hendrai kila don ki balak persyang bat ka basing komen kalong ba mentangi la yo ru ya kini ki yeng ki baong sinong dungi baong ban bu ya ki plastik ka ya ki plastik ki bilot ki itu ki bade ki bom puut hakabangi haban pun kuj ban wan ra ban wan ai sya ka sinong ka thit na ki long yeng ki bakloi ban wan ai kum kita kani kalong kam ke jing ai men sim na kalian ki sinong ki thau jong ki para nong sinong ko thau da ka ba ngin siuru kliat ki soj na kalian jong ka pon sinong ke andre haduk mataru kidang duna andre warla kataru ila sedang ban persyang tingi kermen bahat kisnem kin manwan ibru na kala iat ka kam kin sak singo tu hi ya ke jing kodor kan niru kalong ke ba kalong kajing metoy na kabenta jongi ban putku ya ki lum ki wa ngane ya ki saudong sokun ki jongi apo kisnong ki thau jong ki we padi kalong ba ha bade bat kane kade ka kamram omde re baong tang jong kinong kit kam sinong le tang kinong yalam sinong henre kane kade ka kamram jong uwe inong sinong hapo jong kari India hi borok kowe mangina simban talang na kabenta kani bat khut pensuba ya kame mariang namar ngitip habangi im hapo jong kane kame mariang ni bam ngidi na kane hi bat ngila ru bat ong bakade ka kmi na kabenta jongi ti namar kata tu ngine sumar khut ngine lek kat bala ban penduna ya kaban bread ya kijak ya kita hi na kalian ko Besugun ya ki kawan sim telang bari kami bagu na tera tepo senong nong videosi kumjur na nom tajungi ka senong tor videosi ni de hilawan sim kan dika awat nom ta nu senam ajar apply tekan dika awat jungi mende berang yo teman tahu senam nu ajar apply tengi la yo ka awat ha bade nadu alajar khatra ibang ilal isim apo dilhi patha usne alajar khatra anang ne na po makrot distrik jungi hi bat mentar kunju te ka bade jungi ban ngin yo ka awat ka po ka sino ka thaw jungi na kalian jungi ka sino ka thaw mde bangi ai yano bat kuchnong dai ida ka sino ka thaw kada khot yang iba apo sita yang hap ban sim ya ka jipet ku cipo sung tau ban hapo juga si arbanai arsim na ka sibnai yang bagata ba kasino ka tau jungi salong ka bakut ka basuba kadu bangila yo kawat barikong tangita blisbun kajing tu jungi na po kasno jungi de di ai kanuksa ka babhana mata jung ki we pat ki wajnong ba kinbut ya kanuksa ka jungi bomdai bangin yo kata ketulop ka bainong ba ingin ai kita ki nong sim kita ki plastik lana ki nar ki kini ki jut jar le imdon ban ai kita le ngishu long ki beteli lang iwe pat po jong kasong brokowe Bakit nari
sepi, hilang genti jongi, tempatnya ingin saya, ngibretan kijaya, kajin sa